nongeye kubasuhuza abakunzi ba Benja TV nimwe twabariho kubageza amakuru y'imyidagaduro agezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu ku mugabane itandukanye. Mugiye kubana nanjye muri iki kiganiro The Benjamin aka Young Me mu kiganiro The Continent Live, ikiganiro cy'imyidagaduro cyambere mu Rwanda n'ahandi hantu wasanga amakuru atari ivumbi ya mbere agezweho uretse kuri Benja TV. Banza ukore subscribe tugiye tubana mu buzima bwa buri munsi. Let's go. Turahera ku munyamakuru wamamaye nka DC Clement. Amazina ye yitwa Nigaba Clement. Akaba afite itangazamakuru DC TV Rwanda. Akaba ari n'umunyamakuru w'Isibo Radio. Akaba akora mu kiganiro Isibo Radar. Uyu munyamakuru akaba ari mu moko ataraye, murabizi yuko amazi iminsi yarafunzwe. Umunsi rero w'uyu munsi nibwo yaje mu rubanza asaba kurusubikisha yuko umwunganira mu mategeko yari afite urundi rubanza ari buburane. Niyo mpamvu rero byasabye yuko barusubika urubanza. Rero byemejwe bihabwa agaciro kuko umunyamategeko yiwe wari umwunganira mu mategeko yiwe ntago yayiteguye. Niyo mpamvu urubanza rutatesheje agaciro ubusabe bwe. Abatabizi nuko iyo ugiye kuburana ukaba witegura neza, ufite impamvu zifatika, cyangwa ubushinjacyaha nabwo buteye bwitegura neza bukiri gukusanya ibizibiti, impamvu yanyu muyigeza ku bacamanza, basanga ari byo bikemezwa, ubusabe bwanyu bukemerwa, cyangwa basata ari byo bugateshwa agaciro bukaburana. Rero DC Clement ko agiye kuburanirwa na Bayisabe Irene, muramuzi mu avoka cyamamare. Rero kuri uyu munsi ku rukiko ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo urubanza rwe rwasubitswe. Nigaba Clement, bantu basengeye Nigaba Clement, ni byiza ko twakongera tukamubona agarutse muri show business nyarwanda ko yari inkingi ya mwamba, yari umuntu breaking out, usesengura amakuru mu buryo bwiza cyane. Niko kora subscribe kuri Benja TV, kiganiro muri kucya muri uyu mwanya ni The Continent Live, kiganiro cy'imyidagaduro cya mu Rwanda. Ni umuhost amwita semuhungu. Semuhungu akurikiranywe ibyaha bitandukanye byo gukoresha kugahato imibonano mpuzabitsina. Kaso twabyita imibonano mpuzabitsina n'abatinganyi muri make. Niyo mpamvu yatawe muri yombi. Libri yatangaje yuko ari uwo baryamanye inshuro zirenze 15 bahuje igitsina. Semuhungu murabizi yuko ari umutinganyi. Rero bivuga yuko yabakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ari uwo batangiranye mu kwa 12 ku mwaka ushize. Rero bikaba bivuga yuko yabateraga ubwoba, ngayabwira ba mama wabo ati nibanga kuryamana nabo. Semuhungu arabihakana avuga ngo ati ngo sinigeze mbakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuko ari n'ama SMS twandikanye bitana basheri. Sirarimbutse ko kabahungu bitana basheri. Rero bitana basheri kuko si ibibazo ukuntu umuntu yakita sheri uwo muntu bakitana basheri badakundana ngo abe yawukoresha imibonano. Nubwo mu itegeko mu igazeti ya leta harimo kuba nubwo waba warashakanye n'umuntu utemerewe kumukoresha ibintu ku gahato atabishaka, cyane cyane imibonano mpuzabitsina.
mugomba kuba mwabyumvika. Semuhungu aravuga ngo ati baga babyumvikanye. Umwe afite imyaka 19, uyu nguyu baruzuza imyaka 20. Undi we bahereye muri 2000 na kanga na imbari 2 rumva ari na 4. Eric Semuhungu ibintu byatumye yirukanwa muri Amerika na n'ubu abigaruye mu Rwanda. Akurikiranyweho ibyo byaha bitandukanye no gusakaza amashusho y'urukozasoni. Afite WhatsApp group avuga yuko ayihakana, avuga ko bamugize admin atanabizi atanayikoresha. Ako kibaza gute nimero zisageza amazi kasharing ibyo bintu ngo bamugize admin iyo group isakaza kavuga ngo ati amashusho yonyine yigeze afata nayo umugabo we bahuzanye ibitsina barimo barabisomagura naho barimo barasomana ntayo ngayo ngo afite niyo y'amashusho nyine yifashe mu buzima bwe. Ikiganiro The Continent Live, ikiganiro muri gukurikira kuri Benja TV. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Semuhungu ategereje kuba yaburana mu mizi. Rero dutegereje igihe urubanza rwiwe azajya kuburanira, twongera tukabagezaho amakuru agezweho mu rubanza rwa Eric Semuhungu. Niko gukora subscribe kuri Benja TV. Ikiganiro The Continent Live muri gukurikira kuri Benja TV. Ciao ciao, ikiganiro cyacu nakagaruka.